Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 4, versikulo 27. Liklikam ti kinadakas kat magnaka iti nalintag adalan, di kasumyasi iti tumutop apagnaan. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, at dagbus-busi na alugan di ta kalsada. Ingkaman kitaan Kaslalugan mat Darlinda dayta. Umay dadagasan dya imbilin na anateng ayawid da. Ingkaalaan dya insupot ko anateng ta itad mo. Ay, di pa'y bumabamot o may naalaan. Nabannog da sigurong agasawa. Ingka niyawat, asidaglaang mat di ta kalsada. At to'y tinatang asidan niyo, Warlinda. Ay, nagbasit matan. Kunak ka ni nanang anayunan nyo. Taikak pa'y dagiti ka opisina. Kurang pa'y dayta aya. Kurang Anyamot ni nanang na talaga. Sana makaawat. Inulit ko pa'y nga imbagakan kwa na hindi imawagak. Agsublikan to'y tunbigat anayunak. Amumot ni nanang yawn. At datultulang na. Nang runa, no iti cellphone ti pagsaritaan yaw. Sana ka makasubliin tunbigan, tada trabahok. Nanyamatan. Ibaon kunto ni Gina ije balay yaw. Imbag no kayat na. Saan to pa'y ang matatao di tabalay dayjay a babae? Ibagakan kwa na. Ado ti ito diyo, taado ti pangtedak akatrabahwak. Bumaba ka pa'y mat ngamin di talugan Taumay mo kitaan, ti kalkalapaw nga inaramid ko dito'y bangkag. Ay saanan, agawid akon! Maturog tan, bakat. Ngamawan pa'y mat ni Gina. Awan pa'y nga rod, ispasanak pa'y makaturog. Ay, napnapanan naman nga tanaya. Sa dino pa'y kumaaya ti papanan na. Katkadagi ti barkada na Ay, anya nga ta ti masakbayan na haday ta aburedak ta. Nadamag kong agin inom kanon iti arak. Istorya kanyak di karuba abarkada na. Sapay nubagpagaam kat agungait. Nasayahat ko maano ito uloy na ti agiskwela. Ay, bakit kanla kahitan? Kasanoon no kumapsot ta. Asino ngayon ti mga iwan kadata? Makamuditan alakay. Adamot bukod a pamilya nagiti upat nga anak ta. Ni matsi na aburidak ta, balugmat. Saan mo anam-namaan nga iwanan na ta ni Gina, ito nagkapsot ta. Ay, itantupay. Baybayan na tan. Kansaan na ta adengdenggan. Gina, si Mangpet kagaya main. Wan, ngam inlak yu ti ridaw. Kakaasi ak nga imuli ijay tawa iti siled ko. Tapno makastragak dito'y balay. Ay, nagtuktok ka kumaa. Mangagyo nga rod. Kat agpada kayong matatulang ka ni nanang. Saan ka ngamin nga agpakarabiing agawid? Ay, ungayam. Napnapanam ayay di kalman. Ay natatang, saan yun adamagan no napanak? Gina, anak. Agtalin at kalaang ka di dito'y balay. Tanya ti aramidak dito'y balay. Ha, nagboring. Tulungan da kami ni nanang mo ijay bangkag. Ay, pakpakawan, tatang. Pagbangkagan dakit din? Nuawan pa panamitangal daw. Ibaon ka man ijay balay da manang mong Arlinda. Anda papanak. Amuyo ayamak mapanak ijay balay da. Itulod mula ang dyan natang ijay balay da. Jak kaya, tatang. Sikan ti mapan. Amom lang arudan akagurak da dya, babae. Gina, naurnong dagiti lalabaan abadbadom. Pumanaw ka manan, imbis ko mga aglapa ka. Didak man pakibibyangan, nanang. Noan nga ti kayat ko nga aramidan, aramidak.
Adda akon iti husto nga edad. Ibagbagaklaan, tanay, nagabsuon dagiti lalabaam. Diyak nga rod masango nga aglaba. No masikuran ka, disikan timang laba. Awan magtandag iti kakadwang ururayan ta. Wen nga rod, naibustan da ito'y may sakaha a sigarilyo iti kauuray katakwada. Sapay gimatangak iti adu nga arak nga inuman tayo. Mangilaw-law ang dagi dya kakadwa. Ay, di da ibaga. Asaan da ang makaumay. Taguraag edano kas tati aramiden da. Wana, i-block tapay da iti Facebook no saan da nga agparang ita. Padasam man nga awagan ida. Okay, awagak man nga rod ida. Hello? Ayan yun. Itay kami pa nga gururay kini Gina. Aha. On the way kayon? Darasan nyo ngamin Wen, ado ti balon mi nga arak ditoy. Okay, bye. Oh, anya nga iti kunada. On the way dan. Nakamotor da ka no. Mangidbabayin at talaga day ta, Gina. Taapay? Makiininom ka no kadagiti lalaki iigid ti karayan. Anya? Duwada ka no a babae, kit nagado dagiti kadwada lalaki. Ay, apay matin akas ta ti aramiden day akabsat tayo. Ididamagan di katrabaho no kapinanok. Kung nakadyak amamu mapainak iti kas dyan aramiden na. Talagamat ngamin akababain day ta babae. Oray siyak mata. Paglibakak akabsat ko ti kas na tao. Asino tinang itulod kan ni Gina dito'y balay? Dagiti babarkada na. Lalaki mo't dagijay. Ay, unay matay. Nabarbarta nga intulod da. Ay, tasaanin makapag na. Isu nga intuludan. Ay, makangagkanyak day ta Gina no mausawan. Bagbaga amlaeng kumalakay. Saan mo nga ungtan? Taama nga no nakarkaro pa iti aramiden na. Hindi pa atap-tap palak ti ungat ko kankwana. Saan ko na mapasinsyaan? Ay na, nagsakitan ti ulo. Nasaya at nakariing kan anak kaw. Anya ti aramidam dito silid ko, nanang. Kasarita ka. Tasaan ang nagustuhan ni tatang mau alalaki tinang itulodkan ka dito'y balay idirabe Man, ano ko ma? Madanagan laag ni tatang mau. Tababae ka. Kasanon. Adula amin. Nanang, yalanak man kit di iti danong nga inumak. Diyan nalami isti kayat ko Dengdenggen na ka day Gina. Mang mga nakakit-kitam, ungungtan nakit din. Wuna, tasaan kang agtal na. Intun madamdama, pumanaw ka manayin. Makaumamat ngamin dito balay. Ay, nabayag ngamin katasaan ka anakang kangag itiungat. Isung aramidem latan ti kay kayat mau. Buisit, makapaawan ganas amangan. Agtugaw ka, Gina. Taagsarita ta. Pumanawak man langan. Ay, kunamutlan ubing dataw ngawang tanyo. Saan ka nun nga gawawi ni Gina ijibalay? Day tamat ti ko na ni nanang. Awanan ti kadwa da tatang kananang. Bay apumanaw tapno makapagpanunot. Naku napay ni nanang. Ngayon ta kano ida bisitahan mo. Siya? Apay siyak ngay. Nagaduter aramida. Jak masango. Sika na. Isu nga rod ngayon bagakan ka. Tasika ti addawaya na. Nawaya ti oras mo. Ay na, awan nawaya nga oras ko. Sabado no Domingo mapan ka? Ay sana mabalin. Isula ang data ti panawon ko ang mapan agpaparlor. Sika na. Apay ngamin nga agibaon ka ngay. Nagado ti schedule ko. Apay nga ado. Ay na, daytan sa lang amin agpaspasyar ti aramidin nyo kinibakit mo. Agpabagyo kami inton Biyernes. Kalpasan na, kami manan inja Pangasinan. Makitam? Pasyar kayo la pasyar.
Dananang kentatang meten at ipasyarin nyo. Saan nga ron mabalin? Marurudak iti dadya, Gina. Nagtalaw kit din. Di na kaya tintagawid. Tidakas na, kasanun dananang kentatang. Asino ti mga iwan kadakwada inton kumapsot dan. Ay sana mabalin na siya. Ado, asikaswak. Isumat lagayam nga awan tao ija balayo. Taada kagayam dito ospital. O, Gina. Kalat nga na nagkapsuta kay Dirabi. Idi pa'y matlang amin na marikriknam dahit apa nagkapsot mo. Saan ka di? Owen, ngam kimaro Dirabi. Iso nga intaraydak dito ospital. Ado nga mintiin ninumta nga arak. Sa balya talaga ti marikrik na kita, Gina. Ha? Ne. Anay ko. Apay nga agsangit ka. Kung amin, nakaroon ti sakit ti sikat ko. Di ka man agsaw iti kasta. Diyak pa'y kaya ti matay. Saan ka pa'y amatay? Di mo man ibaga ti kasta. Ado pa'y ti kahit kong aramidan iti biyag ko. Kahit ko pa'y makaduwadag iti kakabsat. Kantag iti naganak ko. Ronnie. Kaya't ko pa'y ti agbyag, Gina. Hello, Gina. Agawid ka. Sino da ito eh? Agawid ka. Di mo pagdanagan-dana ng kentatang. Manong? Inong tanda ka lang, nagtalaw kan. Asino ti saan ang makaungot iti aramida, ma? Di mabayan ka, makin-inom ka dagiti lalaki. Anya ti kaya't mo ang mapasamak iti biyag mo. Agsaw ka! Ay, makita ka lang, makitam na eh. Agawid kan, tawan kadwadana ng kentatang ijibalay. Awagak kumamit ni Gina. Ngamjak meten makuntak. Ay, pinagsasawa ko na. Nakaro ti pungtot ko. Anya timbagam kan kwa na. Imbagak nga gawid. Imbag no denggen na ka. Ay, padasin na. Nay, ipabirok ko iti pulis. Ha? Ay, agdanda na ganda na ng kentatang. Talon nga aldaw asaan anagaw-awid. Pakigigyanan na nga tan. Dilagbayin, dayjay. Agyamanak, Gina, tasikatin ang bantay kanyak dito ospital. Nagtalawak mo't ngamin iti balay mi. Tapay. Kwa, inong tanak ni tatang ko. Nagsakit tinakom ko. Naglaing da ngamin na makibiyang. Gina, nagasat ka. Tawan na karo asakit mo akas kanyak. Ado pa'y ti panawen, anaba ti parakan ka. Tapno ipariknam ti panagayat mo kadag itinaganak mo. Ronnie. Nakaroon ti leukemia sakit ko. Mabilbilang langan ti aldaw ko. No mabalin la ko ma, apatid dogan pa'y ti biyak ko. Tapno maiwanak pa'y dagiti naganak ko. Aramidak. Ngam saan na mapasamak dayta. Iso ang nagasat ka, Gina. Saan mo kumasayangan? Tika nito. Saan samot nga agawin ni Gina lakay? Ay, mapanak manan ije police station. Mapanak manan agdamag. Nasaktan. Gapo iti imbagam kankwana. Kaya't kulang matasumaya at ti panagbiag na. Ni Gina samot day ta sumungat. Isungag paysaw. Ingkailo ka tiri daw. Ay, maragsakan ak tanagawid mo't langan. Saan mon nga ungtan ti buridak ta? Pakawanan na ko ma. Nanang, tatang. Siyak tagbidbidot. Ay naanak, awan basol mo. Iso asaan karon ba nga dumawat iti pamakawan kada kami kan ni tatang mo. Tinapatagkat nagawid kan. Saan akong ngagtalaw pa'y, nanang? Saan kayo abaybayan ka ni tatang? Ay na, naragsakak anak. Tanagbalbaliw kan. Uwan tatang, nakaamirisag.
Kaya't ko abaliwan tiwagas ti panagbiag ko. Lakay, ayabam dagiti anak ta. Pati dagiti asawa at akin anak ta. Tagrarambak tayo dito'y balay. Ay, katuon na ba kahit ay? Apay, nanang, anya tirambakan nyo? Dahito'y panagawid mo Nas ka na marambakan ti panagbalbaliw mo, anak ka. Imawag ni Nanang Itay. Nagawid ka nun ni Gina Jibalay. Ay kat nasaya at ano kasta? Kat? Aglib ka iti trabaho. Agkikita tayo ka no. Kaapay? Diyak mo ka ni Nanang. Ang agkat-katawa mo't iti nakasarita. Ay kat naragsakin tanagawid din ti paborito na nga anak. Ibagbaga naman asabali ka nun at Gina tinagawid. Kaapay asabali. Diyak mo. Mamuan tayo to. Doon niya ti kahit asawa ni Nanang. Ala, ginana kayo Nanang. Da kami nga kakabsat ti makamu diti kusina. Wan ngagpaiso nanang. Agsakit tumanin dagiti sa kayo anak atakder. Wan man lahangan. Makamu kayon dito kusina. Tamapanak makiay-ayam ka dagiti apok. Sige nanang. Ay, manang. Naluto kon dagiti daddo maapotahe. Maragsakan kami tanagawid ka natin ko. Sapay ko tadi mo ulitin tagtalaw Saanan, manong? Nanakamakon ita. Ada istorya ni Nanang agayem mo masakit. Pudno ka di. Ay, agpaiso day ta, manong. Nasingad agayem ko ni Ronnie. Kat, gapukan ko nakaamirisak. Nasaya at matno kasta ading ko. Kasapulan da ka talaga dananang kantatang. Darasan tayo kay diti agluto. Ay na, nagmayaterik na makaduwatan dagiti anak dagiti apo ko ta bakit. Awan lakay. Itaman lang nga na mapasamak da ito'y. Kunamat ni Gina, isukan no ti makaamu amang plano, no kaanon tumanayin ang maadaan tayo iti kastoy a panagrarambak iti pamilya. Ay nalakay, ay baragsakan ak launay. Tanagnaka man ni Gina. Saanan akas iti sikod? Wen bakit? Katagyaman tayo iti Diyos. Talinukatan na ti kapanunutan ni Gina. Agyaman ta iti Diyos. Gapo iti dayta napasamak. Liklikan ti dakas adalan, amang itundakan ka, iti enkanto pagbabawyan, iti udina. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.